Hai menaze gima I zai hai menaze klum I awang rame na micro kyuzi inkai zimadai rimai higi gedere insa Paulia gai radle Northeast State Nagaland ge Eastern Nagaland People Organization ENPO menete tibeting kum kumchang na jang kai zikna bai ke zikre zimadai mai ge kam kyu gai be samria resolution pasrok bege Eastern Nagaland People Organization ENPO mena state be pet samra hangge Nagaland ge na Eastern Nagaland hangge keze demand te bza pe pe nchi makta ni ga state ge Hornbill Festival reng de hingi ka hingi bige ze Eastern Nagaland ge bamma wang magule zeka chedle kagna nai kumtingkum kumchana jeng kai je ke chumya ENPO mena kamke gaibe samrea resolution pass rok bige bam je te soluze nai kumtingkum kumchana jeng kai je ke chum state ge Hornbill Festival reng de hingi ka hingi bige Eastern Nagaland ge bamdu wangule zeka chedle zanapni gu samrea te soluze nai kum Hornbill Festival ka hingi bige Eastern Nagaland medu wangra de je kamke gaibe je Eastern Nagaland People Organization ENPO me bogu Emergency Central Executive Council meeting tatiba sumai sitrong se klo chomo ke dimage bam begena kam kyo gaidle zai chapau mai ge mina hangskui Eastern Nagaland Legislator Union ENLU mdu hroge wangai dele zaka chedle zai tatiba tingkum kumchana je kai je khna bai ke hazi krezem dai mai ge apnigu samria kam kyo gani bachai suize njikum Nagaland ge Hornbill Festival ka ngi bigya Eastern Nagaland ge bam leina mi du wang makta dele Zanete tibeting kumchana jang kai ke thachit ke jing kai je kana mai ge anui zelang rong magu leader Athuan Abonmai je dei chat blam ge Manipur Special Court NIA menan znai kru ke jing kai je kachum ba mai ge sa jate tibeting kumchana jang kai je ke thachit ke jing kai je kana mai ge anui zelang rong magu leader Athuan Abonmai je nimlu je dei chat bige ka zawme mina hang de set lamui le je ka chudle za anui zelang rong magu leader Athuan Abonmai je dei chat bige ka zawme mina hang de me bauzi ku keura dele ku kebige pronunciation ku taw makbadu bamgule ya chelus du kwai ne za ku gaira dele ailam ge kam konang son of dongjiyang of kunjo village tamenglong pakna bge athona pame son of myohimang pame of gadailong ward number 3 tamenglong zen pakachum ge withonbo son of nambibo of kolong village of tame sub division tamenglong pamadai bge chunkimlung thaime son of mepunlung thaime of ward number 3 tamenglong zai paming bge kedompo penme son of Tungdiang of Balok 2 Diga Tamenglong Pasrubge Poisabo alias Jackson son of Nareng Jangbo of Kadi village Tamenglong Pasnabge NK Widingambo son of Rangning Lungbo of Chaton village Tamenglong Zaichuna Pabamza Kopilong ward number 5 Tamenglong Zanapata Sadbige Achuna Penmei son of Hutuyang of Dailong village Tamenglong I me minahang de sad Malaysia Kachedleza I me minahang de sad me boza Ndaiko Zeme Kacheba Chilumaktele Zane Athuan Abonmai ne paring bitinge Anui Zilang Rong Bodi Assam Manipur Nagaland gu advisor tabam banai president tabam pungai ko lei zeka chedle za Athuan Abonmai za tati beting kumchang jang kai jiket hachit ke hjing kai jekna mai ge peki tarung klogna Tamenglong polo ground ge chief minister and Biren Singh wangkyu za community outreach program bam rahangge tati lei zeka chedle za chpau mai gim sing ting chon chat kre jiket agom bi hi ge luichi mangme minahang kai agom na pachu za polo ground ge pa kre kmui gate kina nim tati lei zeka chedle zane Tamenglong district headquarter gene te rahangge debe kilometer ngkai skui agumbe palong klogene chipau mai gim sing hegi dige bugu ka chai pomze ngau dau ka dai dele zaka chedle pachu gi mi na ka beje Zana Assam Timsukia district dirak army camp go gate creek muige haluichi mangma mina hangna ne bom baite loze wang za kai beze pok patle za ka chedle za chiga luichi mangma mina hangna na gri poina baite loze wang za grenade bomb za army mugu kem lungya toga rahangge tedle kagane gate creek muiki ge ngai ki za pok patle za chiga bom pok pat begine mi du hazam za ne chaite ne kare bangale za ka chedle les du chiga bom kai ga me mina hangna za nim rahangge investigation du la le za sale zane ka klebe ka bok ba pachi bizegine Armed Force Special Power Act 1958 Upspa Hindi Assam district madai ge tatibe bai ke ziket mai ge pketing ke sruk hangya kain dogai ka kadai be district ramza Dibrugarh Timsukia Sivasagar zane Charaidio district ge pketing ke sruk hangya Upspa Hindi ze kain dogai ka kadai le ze ka chule
Zane Dr. Himanta Biswa Sarma, Assam gu Chief Minister ne bagu Twitter X ge, Rajasthan gu Chief Minister Ashok Gehlot, election release bamze masam sab gu video, edit lu bakra sa video ze, kai gai dele ze kache dele. Za Assam gu Chief Minister ne bagu Twitter X ge, Rajasthan gu Chief Minister Ashok Gehlot, election release bam lo ge masam sab gu video kai gai be ze pachai ge ne, Modi achieve ze sab ze, kai gai le ze kache dele za chize edit lu ba ze ne krasa gu video le ze kache dele. Rajasthan gu Chief Minister Ashok Gehlot ne election release bam ze masam sab lo ge pachai ge ne mi du Modi achieve ze samak le ze kache dele za chiza edit lu ba ze ne krasa video le ze kache dele. Zane Rajasthan state ge Chief Minister Ashok Gehlot zane Congress me ze lugai lakti laudle zane Rajasthan state ge ze Modi du lunai di laudle kache ba hange ningara hange hingdi ge Congress me na ipolam ge rang chi gai dele krasa video le kache blam ge ze Zubair ne bugu X Twitter ge ze raugai kakadai dele. Zane mi hangsa me Twitter X te me ne Himanta Biswa Sarma Assam gu Chief Minister ne bam ku hu ge antawlu ze video krasa share te blam ge pachu tyak du tyak za mi hangsa me ne daite be bizegna Assam gu Chief Minister aigum ze video krasa langro bam ze action lu malo ze du kache dele. Zaichuna Manipur ge hazet kana kuki menai inki me kage kaklebe kakbogbe petbalam gene Manipur gene kuki me wangke ze Assam ge bamko me peregidu kaklebe padai zela dele Moirapur kulo Andhra Palas Bari Revenue Circle Kamrup District ge kuki me klakachum Manipur gene wangke ze kadai se bazai mak gene lulu ze pnui ki ten sap kai me ki rameze znai ba mai ge klakachum teu kan sia dele ze kache dele zai teu kan sia bata eviction drive ze District Kamrup Administration Meze West Guwahati MLA Ravindra Narayan Kalita Nangolu Zete Kansiadle. Zai Myanmar Kedegine Myanmar National Kaumina Hanket Myanmar Kedege Kaklebe Kakbogwe Petbikine Pechugi Mina Kabeze Hazamze Manipur Capital Imfalge Gubepe Znai Bamaige Rahukigene Tidele Zakatele Zaitige Tidi Bepe Myanmar National Kauze Tatibe Sumai Tingmuige Myanmar Kedegine Hazampung Luze Myanmar Kedegine Indiaram Kaguje Manipur Capital Imfalge Gule Zakatele Zarangkang langba application Google Pay GPay te melena chira hangya nangnigu mobile recharge te designa namai gene seuze nangnigu account gene rupees kangchum katte chugu dele je kache dele zai tingtia ai Google Pay ge nang rangkang langba ge mei zane recharge te bige mei je nangu rangkang account gene extra charges katte malai lisdu katte chugu dele je kache dele za ai je wang changba je Paytm ge mei zane phone pay ge mei je katte busy gene zane phone pay Paytm ge tingti ge nang recharge te bige mei rangkang lang bige mei je extra charge rangkang je nango account ne katte di ko dele zai chuna Google Pay ge du rangkang je nang recharge te bige kang chum katte chugu dele je kache dele nango account ge ne ai ge na micro ke jing kai je madai ri mai gi ge de rein sa po za loi gai dele pi gai zai king gai ni mele ne je to dele